faith for aba faith obi bisa say nene faith for ma omo ha and then on back to back nyina ye so amoso ye munti bia pese ode ne de eba bebre o pipeline momra e be so mom mani age nyina nso ahwefo atiefo papa bi omo anhwe ntie ye ya ka moma tie do bia se timia me doctor Kwaku Boateng and Dr. Abigail so ba no ho ofe na wo adwempa hwe me so me ho ofe na me wo adwempa ani nyansa ti Abigail fo nyina mo okrom mo nkwaso nyame hwa mam chiam so ma me Grace tete Mrs. Ebia obi a wo nkwaso na nati wa no pa me chia wai oba pala brother ho no wo hwe me no wo hwe me tina na me wi na me ne wakasa nyame hwa mpacho me mo akwa be yeah. Baby aboko de. Nyame Adom. Dr. Faith nso no ho ye de. Nyame Adom. So for penny. Ai. No ho de mpa. So chia. Me je no so. Da bia o de nchia ma. Akasa obeba. Maka che ne se omra. Na omechia o. Ebe ye. Ese me na me ko so for na so. Me de ne beba. Me de na kan ti obeba. Amishia mo pa. Faith Homeopathic Clinic. Wo de gidi oti o mudin na wa so de gidi ko ho no ma. Se de o ko o man sa. Apomudin pa ebeba. Dog abe de ja. Adaruma and also ye can dey e dance bebe say e dey enchia kese e ma obi biara sambre wajibre etie yen e wo Adom TV eso nyankopon enye obi biara kese em say ebnada anopa bia na say Tuesday anopa samre mu ano ya yeta ehia e kaka ye ho fa ya pomuden ho esan say nema bebre na ekoso onipadua ni mu eya na yenhu ebi onso a yenhu but yenhu anamopa e wo se yetu edifa ho eni tu na Faith Homeopathic Clinic tem bia na se ebnada sa me bia ye bebo daru eche obi a se de be ya wo ha obi mu ana se o ha obi abani padua na wo famu a ubetimi enya baabi pa adane wani ahwe ama onso wakoje wayaresa ebi obi adadro bi so wanom no na ache wanom anom nti se wote se obi bo adro bi hu daru ana se bibi kwa na ne bo afu enso ensese ebasa ensese o ma obufu ebi a unya baabi a ebejo ana se bia e pa o problem no on betimi asolve enu ti na ma oti Faith yenka no nti no sa me ya oti yenka no fa number no na frɛ o ha obi a etiti obi a na se ye ni hu enkomo eye 0540 710 940 0540 710 940 ye o miaye ahoro enum anase 5 Accra ha ye wo Santa Maria Abuya Junction okọ Takrade nso a ye wo Anaje Police Station ena okọ Bogos nso a ye wo American House ena okọ Kumasi nso a ye wo Ahinema Kokobin 18 ena okọ Koforidia nso a ye wo Poly Junction nene antefia mpese menka bibi kaka emfa eye halitosis anase be kan se bad breath enumunka hwe last week na metikam stefia no biti mechi de acha oku ramu ba ko pe na zo me ye ho wa bomb minya baby mfa biti asa fa oti fa ene asinimu enam si enemre mu da bi sa de we de ensese ekoso na nasenka obemi a enka me kan bibi gu na so but no ti mechi ni oh stefia eya de ebegu nanimu ase de wo fa kwan bi so kwan pa so kire na ono ko beda wase bebre but na baby wonti mentimi anya in fact eya de a ha adwen teti nipa bebre ama nipa mu ko bebre nipa bi ntimi enko anaso ko nipa mu mpo afere ontimi nsere ontimi enkasa sebi enye se bi a nipa no ne se egu nanu bo nse enko yie eno nkwa na bema ebi asa enka no aba nanum no bi o wa se fia o se niti ekuru aba nitim de bia o de dro so na so de bia o so ne hunu maduro but waso a enko enti o so bisa ho se na de enti na maso se dro ya na so de bia enko na se unhu the causative factor no eno enti na enko no ebi a o so no sinus ena aba obeso edro na ebia ensolve so tonsils no ena inflame anaso ombadwo ye wo ha ena aso a woso no na entimi ensolve enti adenti na onko hospital anase o ma Faith ni enye hwehwemu ni ehu tonsils ye no anase sinus obi kwa ho a onum nsu enti dem bia nanum ye dry ente so ko nya bi no wate enti bon se okasa de ebefi mu aba no un se ha adwen
pa intimesro to anamo ebra faith enya no kwa bi okwa no wanya problem on the lungs no say infection bi eba ho respiratory eno so etimi ba anase lungs abscess hwe ba bi ade ni efi ba but oba feel say ekro na wo tim na wo so wasom o so ohunum adura enya de a ebetimi asolve nti anopai faith utie yen ye say to anamo ebra faith na se sa how bi enya ferry faith de oduru ho a ferry bi aye de to nchen ka o how anaso de enkasa mpo so wa nka ye ko machine na eno ankasa na ebe detect ame ehun say o how we say ene wo ho nti mesel same tie ya utie mi ma enya mfaso de emma e wo sa e how we ya uwom sempo enye o na ye oyonku bi o maame bi o papa bi unua bi a kasa egu nasom na fa number no emma no me sense number ne so biem 0540 710 940 0540 710 940 na ontutu mrika emra ni enye hwehwemu pa ebetimi asolve sa ne problem we say e de ama no ena me nua fi amefa we entwa to ansa na Dr. Boatin aba eye ema ye wosem nipa bebre ena epre but omunya ose mananti ya mechi ya mabre enti mejai hwese last week ya lady bi bai obaye ne problem o de bai oba somewhere July obaye o say o ulcer enti ulcer case no de bai ti menene kasa no se dog but me pesenka me nyinsi anase me wo ma wo dade but me ba no wanyi minti me hu na chibiem enam so enye problem bibia eye nyame asem ye beye ho adwuma enti ni nura de ma no awo no kra mienu pe ene ye de ka ho ma ne so onkofa Friday me o so bi hwehwe me ko hwe ya madam ya eni je sonku ni o sa obo ne ho no adan ya o se doctor nyinsen no aba say July say o de sia wanya 2 months 1 week wow won efe enika enti me so entina se ma wabam emu ma adewe enka ho nhye dem ese enida so eni ho faith oti yenkan uwe nida so oyo ho eti tutu anamo na bra da say enti doctor na ono so on fane de emre na ka kitu hebi Mr. Via na mi nshira Dr. Abigail Akabebre say na o kan bibi about halitosis na o hwe halitosis ya agu aware bebre there so many people are nukunu kono ho ma ne nkono enye bibia enye se be ma no enya de na mmom senti e be free na numu aba no saa so na ma ne bebre ho a ukunu entime ma ho enye se bia wenye oba bi wa bonten ana se bibisa na mmom check wanu mu hwe na one thing I na ma ne difficult say obi wo ho no ma ono ankasa no onte unless say bia obi ben na ana o ka kire no so se uhu bibisa but modia say obetu anamo aba fit homeopathic clinic ya wo papa bia oba ohene mu a o say doctor because of this mintumi ne me crop for mobedwa and inshanke nyame so oba fit homeopathic also beto aponcha be chemnana o hwe me intime twen wakati o promise me so beto aponcha because my wife say o say the wife na ano manage o say oba ye na oye you know the wife say on tibiem ene ade intinana waponche me hwe ni mu but modia say o de beba nyame Adom awosema na Dr. Abigail Kano last 2 weeks me be kan say yabo yabaso yenya best fertility specialist hospital of the year because of dance and crofo edifa faith homeopathic clinic obi wo hono mo for so many years onya aba ebia na ebibi kakra bi obema oba ebia na wo hunsuo no problem abam oba no so ebia wa wodie problem abam se wutu anamo ba faith homeopathic clinic nko a yes oba yenya abotre ehwehwe nipaduanum ehwe the root cause of the condition and sana ya start say your medication it bomodia say ohaw biara aba so say ye ulcer wani ene ye wo ya wohwa ade a wohu ne ye uti wanya chronic migraine uti no epai wo saa woda wonto me na bomodia say obitu anamo aba faith homeopathic clinic na de eye simple ye hokra eye sciatic problem and say arthritis obi o severe waist pain onfa number no na omomodia say obitu anamo aba faith homeopathic clinic ye na oto nchia oba na by 2 weeks time na unhu improvement bia bra na beji usika because ye nim de ye ka ana ye nim de ye ni da so a eno ntina ye ka ho asem nti bomoden abra na ye nhwehwe oni paduanum na ye nhwe se yare biara abete ni paduanum no ye be ye fro koso otuom ye abuya junction ho no na ye wo number no 0540 710 940 0540 710
940 and I say 0547 578494. Winning numbers are Faith Homeopathic Clinic. Yeah, did you know? Yeah, that must say, yeah, that's an uncommon one. You best say she a Faith Homeopathic Clinic. You know what? One common so.